Kardok, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponita. Diphukla pasai hemalong National Congress atumpen mass joining amai ke pamanpon. Phaikuni ni phaikhori sirkep arni diphukla pasai hemalong National Congress Committee asong atum ongdung arat chetongsi mai peduponlu. Laben bangso amai along non ke chari bom BJP along ke claim kedam atum anpini Congress asong along chepa ogdun rinti. BJP asong along ke claim cepat dun abang phumate abadim Jogot Singh ingti sitami labang so amai along chetong dun. Manghumemi BJP asong along ke claim cepat abang phu Jogot Singh ingti alangli non ke BJP asong along pen che odun si non Congress asong along si ka cepa ogdun. Lapen Jogot Singh ingti alangli kopi ko son pen si Congress asong along cepa ogdun nang koklo at hinon ke Karbi anglong ke BJP asong atum jong si chari bom lang pulo tangte Karbi anglong ki virje angring ason lo. At hekedam tang aningkan pen mai along anta hemprek long litik ke nitum sang si pusi penangan ke hang taram pidoponlo. Tang te ko onsi chari nang jilang. Non ke chari bom ki BJP tang detle. Mentuan si ke hang nang jilang pusi abaring BJP asong claim dun bangpu Jogot Singh ingti pen perang ke atum karjo ahut nang chethandun. Lapenon MP election aparman ke Congress asong pensi MP kiliki jepate dun po athe BJP asong aphanjong si pahai bomlang pulo tangte Karbi anglong ke lapusi keverje angri thepik thangjang lulasi MP election ahut Congress asong aphan pahaira Karbi anglong aparman nongni kemanji aphan chisik ding lupusi herangki atum along lamti tangdakpon Jogot Singh inti alang ke BJP asong amunitle lapen ke kupia pot si BJP asong along jepa ogdunan kok mapulote BJP asong atum along ke neke dodun long tang abang Chok kesita nesi chini thailo amatsi BJP asong along ning ing samsedet ajoksi che odun nang kok lopusi pherangki atumalong lamthi chepaklang ponlo lapen labang swamaya long ka chetong dun laki abaring Biren Singh ingti chetong dun lapen ari sanghwa tum sitami chetong dun Jogot Singh ingti lapen ke ongdung atum sitami chetong dun si maya long RDJP dun lo Dipupen Sernong Erongpi Karbiang Long News Prime Minister Indira Gandhi ke chief kanita la se alang lia commitment Karbiang Long ara na pana so problem DDP ani sia to mas palong nang la so bang ke implement ji sining gite la sinon ni tum ka Congress Karbiang Long Tumas Council CM non BJP bikang lo alang to Assam arlo dame party so Penang ando lakum benching mai bo Karbiang Long dai PSLC dumda tuching mai delo lakum ta India Alliance long la so long ki dudun ji pasalang kum ni ham chepak lang ko non man ke final ka chekroi bu long lang sita lang to dudun bu aning ki ham chepak lang lo State President datang di kang lo la selaban ke state committee tu along besi bang cimai ko cimai so di kan ke Thank you sir RTI mai phu Mahajan Kro KDNF sai hemalong pherang ke amai ke phapon Phaikuni ni phaikhore sirkep arne Karbi anglong digital news forum asai hemalong Mahajan Kro ahin pen pherang ke amai kangnipon labang so amai kangnipon angko alam theke Karbi anglong arlo along jongsi hithi kulat beha bepara sai ke choklem ji pulote non tribal mate ke che ki be aso atumke trading license dowek nangji labang so aron lake ilitum Karbi anglong district longdet pen aphi mate pharo sirkepra phokebra isi aningkan aphisi labang so aron pathik ponlu laben methang Karbi akhe mate tribal aso pulote NOC dowek nangji mate NOC le dochot sida chok chepusi cheparai ponlu bon setami non Karbi anglong autonomous council atum ke claim ponthoge keche ke be atum aphan ke longle pata avedet council pen approval avedet seta trading license Pidetji bonta methang Karbi akhe aphan ke NOC anta piun e lasik NOC kelongji aphan anta CM akhe hai Dr. Tuliram Ronghang along damsi abatai chong hong dam nangji laben la an chota kali la an chong hong det aphisita NOC long le det ta hai lasi lason ke chok che pusi akhe hai RTI mepu Mahajan Kro ahen pen ningje pon Dipupen Sarnong Erongpi Karbiang Long News Rat Karbiang Long aratum kacini bang gadol tahai po kacini ni bang gadol tahi lasi lasoban klarda kacini nai kusi niliako ragra theng nogla lasi alam the la phelo je Karbiang Long ilitum that a district long that penafi 1951 penafi that ilitum council of constitution long ke tobdo je trading license la banke beha bepar ka choklem lake non tribal kaliatum phat anke trading license pinang trading license ke dos tumsi dukan beha bepa tame choklem longi pula puson si arondo lasi hala so arona teng pen
alang letum karbiang long kacaria tu ba jok la cari sida kacaria tu ha ke cengpen mon am so si ke dama la bang letum thiek pen je thalo na la si la bang so trading license ke long lagi lotak se la bang ke letum malong dak arondo ke cengsi patta do lagi patta pen aku baki do tulang la si ke cengsi ke la ke dan sotna ke la patta lo la si la ha tu patta ko ansi ke duma kawema bang khai bhan mana ke chia so bhan patta pilong le pilong pu litum la son che than sai ahut la bang so ko ansi ahok ke ma pusin ni la dang lupak lagi po la si trading license non akedam tang ningkali si ba tiklojon potro ga fransi kai bang long ASEAN aka tulam rong hang ke check pon je trading license do adi check nahi pu ala li ke check pon seta me ni lige RTI ke claim haisa pinning pen penang anikara jading lo 2017-18 masih nilaga cenglo jet trading license do at nahi pusi nili penang puri lo council phata than lo lapen dadak supane lo tax office tamil nili than lo nasi halatang alu hampen ala letu alu nan pilo dadak ke circle flee circle flee alu dolo difu revenue circle lapen fuluni revenue circle dongka mukam revenue circle lapen silunizan revenue circle la circle clear long atum ko ansi ke chok lima ke chok chema lasi la solo ni lihang lo kasi non pini thani na lasi ara tu na tu ma thanoi ilitum ladak beha me par ka choklem ji aphan ilitum non het jong ni kar julong ma ke la pelo je patta do er jadu er sitame ilitum inglong aso mane kar bia khai atum ke NOC si kenan choti beha me par choklem no te kasi la so NOC aphananta kacuangan ta pipe pusin nili kar julong ako kenang sot plote nili amuni tame peklan he alang itu kacuangan ta pipe la peniselam je laso alu bangke ilong ipanke council dam nangipu sita medak revenue in charge do taxation in charge do sita me lahai kadu kawialo NOC kacuan nam hanta sia malongsi laso alo approval and dam nangipu si kacetan lasi aron tong kasema delene ko alone lasi Indo da siang pulotang tela ke kaduk kawe adang pisi ke lang ngiba pulotang tele tu NOC ka chen nam handa siang bani hong nai pulote arui ciklu alami ang tanggung si doko pulotang te ili tum ko sono itum ke lomala lasi laso bangta nili chok che pusi puntu Indo da kaya ke kilong apang le laso pu bangna pinoi alo tele tum NOC ta ke long joy ke ko lasi apor pe na por hut ili tum kar bang long Thomas Council ka cari tum tapi non ke do boma tum EM omorsing tiso in charge revenue lapen dorsing rong hang land advisory board chairman alale tum apor pe na por kaning je la phela je long le aporta do sita duplicate original do je me tha pan he jan sita lasi alale tum tangka maha ke lo hadim non ke damtang ilitum chethano lo 4 lane lo tabe e nane non solar project lo pustame nane na hox tame long le phela ala ke le lo protang ke ilitum e khai jan tame ilitum hanale puji ke pota doloma ada pe klan tha apota do te na ga ki thi chot aki ding dana la aki ding chot kali aki thi dana la ha komane bangela so pota chok lim lo prote lata ala ne tu ki puthi bange na ke council approval la ko pusila tum ilitum hana puji la bangke approval la nan lu ke chok che pata dusita lasi la bangso bangta non dili kui bang la phelo je nang li dorsing rong hang land settlement board advisory chairman la pen revenue IM in charge revenue EM omorsing tiso phana tum ba ni phana pui la phelo nang li tum la ansi kar biang long along le aputha athi pet pen ikleni sincere pen ikleni pulota de non dili hai ki bihu balo allo idea nang tum damtha hai trading license dak dipua circle ta dolo polonia circle dolo dongkam circle dolo circle pi dolo lasila dak amben ke dotum apatta ke dotum ke chia sotum apatta na tum inquiry tha jela tum ke long a hok lo ba latum approval council dolo ba laben karbiang long adang pinon latum kaddo kabe CM EM ke dang lo kaddo kabe nilipen lo ke dang lo kaddo kabe apatta ki pi an along le Komantu si land advisory board lo ke pas si council ke dama la peti approval ke duma la ha na tu na tam tan tak pachini tha nang tu male ke dolong
4 lane along ba konani long le kinang yelong lo tang ke hada ki do bari tum han na tum kalili kalang lang than pen hala solong le ka ti rai cho ji pang ge dil tum rata na pro pelo lasi na tum ko asika thik ke klema la hai alu pen na tum damoy na tum lo se alu do lo APHL Siasong Pen 6 Schedule Awareness Kamas Joining Program Ajay Mek Kedeng Po Nijang Karbi ang long lakha ke thom chin thong constituency Morinto Bajong Kiri Pathua Klam along APHL Siasong Pen non ke bang GMP election ka chipahai ponje aphan lapen 6 Schedule Awareness Kamas Joining Program Ajay Mek Kedeng Po Labang Suamaya long chin thong APHL CCC Committee Sondro Teron Pensi mai chipahem phuponlu Bang Solong Alu Hiaman Pen Kachetong Dun APHLC Central Committee May Phu Jai Kathor Organizing Secretary Kursing Timung Lapen Bothat Langso LSC May Phu Bikron Hansia Tum Pen Chenglok Penang An APHLC Song Along Ke Klem Ke Dabra Pet Ke Thei Kidinga Tum Chetong Dun Rinti Labang So Mass Joining Program Along Kaprek a political party atum pen Kado Kave Don Pharo Isira Don Kre Pho atum Methang political party JOC APHLC Song Along Chepa Ogdun Rinti Lo Kado Kave Chepa Ogdun atum Anaphan APHLC May Phu Jai Kathor Ahin Pen Deng Ponsi ing samjin metsi mai pachun ponlu wothat lang sopen hemari bongru Karbiang News langtuk apa malong itu APHLC itu along Don Pharo Isira Krepo dak nang join dum lo pini BJP itu pen lapen kongres itu pen lapen nil itu dak BJP apram ke do non ke BJP ke abedat atak lobon itu ngingnya tengke APHLC playing thuk non ke lapen election da pengel jum highway ko si theklong munit tuman da ni rong BJP song me sing ya Kupipia songs BJP ben ong nei lo lapen congress pen na join ini Assam Pradesh Congress Committee Karbi Anglong District Congress Committee lapen Hamphang Asong Song Serke Batum Chelang Pet Pen Mai Ingni Ponsi Aphitu Pherang Kya Mai Kangni Pon Phaikuni Phaikrener Kep Arni Terang Guest House Dipu along Assam Pradesh Congress Committee Mati Thi Hek Pen APCC Karbi Anglong District Congress Committee lapen Hamphang Asong Song Serke Atum Pen Chelang Se Article 244A Alam Aputhak Kaching Vai Pedu Pondu Bangso Mai Ingni Det Pen Aphi Pherang Kya Mai Sitami Ingni Ponsi APCC Mephu Bhupen Kumar Bora Kaningje Pon ki BJP Rachari Sarkar Atuma Phan Ning Kang Samse Chipaklang Ponlo lapen Niletum Congress Sarkar ki Bangloti Karbi Anglong Arat Kachimatha Chepa Sung nang nilapen nanglitum Karbi Anglong District ke Article 244A kelong nangji arondo Lasinon ilitum BJP Sarkar Aphan Parem nang Bopusi Pherang Kya Mai Along Pen Bhupen Kumar Bora Pen Ningje Pon Tangte Pherang Kya Thengnu Kaningje Pon Alam Thile Arjuponik Sina চাওক তেখেতসকল প্ৰত্যেকটোৱে একোটা জাতীয় সংগঠন অৰাজনৈতিক সংগঠন কিন্তু জাতিৰ কোনো এজন ব্যক্তি 18 বছৰ ওপৰ হলে ভোট দিবলৈ বাধ্য আৰু সেইটো নাগৰিকৰ অধিকাৰ আমি ৰাজনৈতিক দল হিচাপে আশা কৰিম যে আমি কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজৰ আশা আকাংক্ষা দীৰ্ঘদিনীয়া অসমাধানিত সমস্যাবিলাক সমাধানৰ কাৰণে আমি সংকল্পবদ্ধ কিন্তু এই সমাধান কৰিবৰ কাৰণে আমাক ক্ষমতা লাগিব আৰু ক্ষমতা আমাক যদি কোনোবা দিব পাৰে সেয়া কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজে দিব পাৰিব অসমৰ ৰাইজে দিব পাৰিব আমি সেই আশা থাকিম যে আপোনাৰ সমস্যা সূত্ৰ আমাৰ সমাধান আমি কৰিম আৰু সেয়া বিজেপিয়ে নকৰে কাৰণ বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছ দলে 60 বছৰত কৰিব নোৱাৰা কাম 60 মাহত কৰিম বুলি কৈছিল এতিয়া 115 মাহ হ'ল 5 মাহ হাতত আছে ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰ খুব সোনকালে এতিয়া ৰাইজে বিকল কৰিবলৈ গৈ আছে বিকল ইঞ্জিনে ডাবল ইঞ্জিন হলে কি হ'ব যেটা বিকলেই হৈ যাব ইঞ্জিন গতিকে ৰাইজে নতুন চিন্তা নতুন পথৰ সন্ধান কৰিব মই সেইখিনি তেখেতসকলক আমি কথা পাতিছো বাকি সিদ্ধান্ত তেখেতসকলৰ কাইলৈ আপোনালোকৰ এটা বৃহৎ অনুষ্ঠান আছে যোগদান কাৰ্যসূচী কাইলৈ আমাৰ যোগদান আছে জিলা কংগ্ৰেছ আৰু আমাৰ ৰজিলিনা দেকি অপূৰ্ব ভট্টাচাৰ্যই ক'ব পাৰিব মই এতিয়ালৈকে সেইখিনিলৈ যোৱাগৈ নাই তিনিজনকৈ মানে বিজেপিৰ প্ৰাক্তন প্ৰদীপ ডিফুচাৰ ৰংকিত আৰু বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী আমাৰ এপিচিচি গোটেই সিদ্ধান্তটো হৈছে যোগদানৰ সম্পৰ্কত জিলাবিলাকে যোগদানৰ ক্ষেত্ৰত যি সিদ্ধান্ত ল'ব আমাৰ এপিচিচি ইনচাৰ্জ থাকে তেওঁলোকে জিলাই বহি যি সিদ্ধান্ত ল'ব যোগদান কৰাবলৈ মোক যদি কয় এখেত আমি অ'কে থাকোঁ আমি এপিচিচিয়ে কেতিয়াও নকওঁ যে আমুকক যোগদান কৰোঁ আমি এপিচিচিয়ে জিলা কংগ্ৰেছৰ লগত আলোচনা কৰি জিলা কংগ্ৰেছে যদি কয় এটা জিলা কংগ্ৰেছে নিশ্চিতভাৱে জগত সিং ইংকি ডাঙৰীয়া এই অঞ্চলৰ এজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আৰু এজন যাৰ
এটা ভাৱমূৰ্তি আছে। তেনেকুৱা ব্যক্তি আমি যদি আদৰিবলৈ পাওঁ আমি নিশ্চয় সুখী। নিৰ্বাচনত হ'ব বুলি দলগত আপুনি অলপতে কোৱা যেন আমি গম পাইছিলোঁ, সেইটো প্ৰায় খাটাং হৈছে নেকি? কাজিৰঙা আজি মই কাৰ্বি আংলঙলৈ আহোঁতে তাতে আমাৰ হোজাই জিলাৰ ৰাইজে মোক লগ পাইছে। তেখেতসকলে মোক কৈছে যে মই তাত যদি প্ৰাৰ্থী হওঁ, মোক কৈছে আপুনি টকা পইচা পোষ্টাৰ বেনাৰ এইবিলাক লৈ আহিব নালাগে, আপোনাক আমি 1 লাখ ভোটত লিড দিম। তেতিয়া মই কৈছোঁ এনেকুৱা প্ৰস্তাৱ পোৱাৰ কাৰণে মোৰ অলপ লোভ লাগিছে, মই এনেকৈ কৈছোঁ। এতিয়া কংগ্ৰেছৰ পৰাও বিভিন্নজন অন্য দলত গৈ আছে, এই সন্দৰ্ভত কি ক'ব? যেনেদৰে কংগ্ৰেছলৈ যেনেদৰে বিভিন্নজন আহিছে, কংগ্ৰেছ দলটোৰ পৰা গৈছে। কিন্তু ইণ্টাৰেষ্টিংলি কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা কিন্তু চাওক, কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাজনীতি অসমত ডাঙৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে। যেতিয়া কাৰ্বি আংলঙত কংগ্ৰেছ শক্তিশালী হৈছে, আপুনি গোটেই ইতিহাসটো চাব, দিছপুৰত চৰকাৰ হয়, দিল্লীত চৰকাৰ হয়। কাৰ্বি আংলঙত যদি MLA আৰু MP জিকে, কংগ্ৰেছ দিল্লীতো শাসনত থাকে, দিছপুৰতো শাসনত থাকে। যদি আপোনালোকে স্বীকাৰ কৰিছে যে কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজ কংগ্ৰেছলৈ আহিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আজি কৈয়ে দিছে যে দিল্লী আৰু দিছপুৰ আমাৰ হ'বলৈ গৈ আছে।